Kulumak lishal lesil litakwa Jesucristo hosi baom San Mateo. Chekolak erip chirwe li prophet akbalak. Deke chal erikin chitiktoke chak rikin rishkarner abansaib lichol chanchaneb li hosk aksho. Rikin li te ruchin te nawebru. Manasikman tabi li u salikish malach ebli I salpakl. Hokanak chishuni li chabil li runashke. Aban li che inka akwi us li runashke. Hunak chabilche inka naruchin li inka us. Chimuko narunak li inka usilche chabil tarutishke. Chishuni li che inka us li runashke. Tatyokmank ut takutmank sasham. Hokan utan rikinite ruchin te nawepru. Ratin likakwa Chocolate was between Sacomoni